Au era pulia do me bak syogar tirgel adat tira. Ongora ara rura blur belau. Mako tengar ngisel tiang Northern Reef Fishing Cooperative ra blur ngalong mablur ng angal. Ya te tira gegre dil Bridget Adatsi. Mako gitele mo me. Direk rauriu ada Esmeria ada Belbelau. Modiak omngeder ada rangot el blue en dilub a klo omngeder ada Belau. Tiang adol gernil wasi Buffy. Belau Offshore Fishing Incorporation. Ya ongora retir ali debra blur ngot pang o kada titong. Direk blur bela am le blol tuir atokora klakang kodang. Mangarngiya kaklol agency na government lorngil wasi Palau Visitors Authority. Ya te ertir ngartiang kado irulog ngiya ongora ara tourism ra blur bela. Direk ngartiang klotra lo takara klo turista ra blur bela ka benor oreor tangak ayos rudim ya takora klakan ko ra blur bela long ra ngiya agencies maniya dastal gombalira blur bela ultira orur tati takora tourism kadangal tangat le samskat atara gotul uod gombalira blur bela lo takara takora klakan ko dang makuntil mem direct mo otolorgit adodara al sil sasing kadam karange mga drodra akarura blur belaw selmo madra blur belaw al time ya ala luum am lamok klimuklug mo with sense klol makluk $6.72. Arala dengkir ka angara ong ewidel buil. Arala kal rasto ang amlamor bab. Kadmakarang mga drodra akarura blur belaw kir ng angal mo kirat ngoron Dios isiwak lang arakaw. Seguida dodara en alto daw. En alita sils. Bagureng sira alda dueng kloa amedumra al sila alda du al talsis was yang song saudo ngaring audo dia kaudo akpai milsu bringi wasi enta bingel audo rablur belaw itirgan ngartiang ar adang long mar adang ayangan ar sira 2015 itumlot mage magtabi itel gombalirtir luula ka ngela blur ngal ulong mablur ngayangal mang swak lomu ulmo tira Bridget dingil mo syokar ngi imo ay sira tele ra uredi ra adang ulong madang ngayangal ra tokoro mge ra blur belo olgi ngola merka Bridget mal sulang rabong raidong malungilita sils el morgami rubukul belaw el kaldibre el sils ako baklo lomngul ikmal me elaw el mga dodur madamiw akom la tong okle omes ra kaldi imo rodil ik monggang makarangi oroti atokora aba tokor omngit makultur kami waktu sesel Tekoi gire la ala taramam ra dilus Mboko mo ulil siyo kaya nga, mangkleka Bridget Adatsi. Akngal ngar ilong, ingal ngar orior. Ungara alertel orior radilu, selngi alad, radara omnge dara balur ngar ilong, mabalur ng ayangal. Tal alad am lokto, bulogi wawrung uli raruptoys. Aladar omnge dara igal tablo balu, tiramlo olingi tanges, rarbotokal scientist. Ratokora daw balgire la
akarura to koradab. Mamlemon dalingirak mo, angigalak mal di marayal mo makasay, ikmal di marayal mo magagaray. Ngarasa biiwal ngoswir ra kamam, malmlo kamangala marayala, malmlo ngultoy ray dal boto kolomsu, maaldado ray gal tablol bulu mar scientist. Yaigal tablol bulu amlot mage maktabiya al-ada lomgodon ngilwaseng Northern Reef Fisheries Cooperative. Tal al-ada amlo October sera January 15, 2015 emlo charter del NGO sera February 16 or sa idalo sisiura. Hindi ka malmol mlo urioran merelang. Niok mo ngalaga eng mlamo ewi dargil emo ang Herald School. Bor dal ngar okay al-ad rako up. Artroy matewi der tira dil iogol mate der tira saal. Al-sir tirakal okay al-adar ominged al-adal tial al-ad. Ang anyar luy martay martir al-adar ominged al-tira ultraw nga tangara ultraw al-mera ko up rang alom mga yang ala. Amokter al-sir tirakal okay members yang ngaring artetiv al-ad rabor der tial ko up imor tirar dil. Mselgor o sengel maotutel at koer o mangriom masabaklel maklakarngel adabel adilus amosal baakl mga taltay melgire la oratel at koer omnget maomsu brabebul maalseladab ilmoklong yoli rar adrang ayang mga along el direct kal moklong yoli rar adra balur belaw matal arol al maral may sera 2015 ng milgat moklala rabalur ngar along mga ayang el gira la sab aklala bebi rabadang langi gel lultoy rawrung uli rar adra omnged radilu sel gira la igaygi dal ngigel mong digayang ikmal di maral mo magagare mataramle mokter tal al adam lo sabel lol ngosew aygal tablol belu elol sis akar adra belu mar adra omnged el momadu lol tirak la luul nga omelyo langi lol tirak la size limit ligel dulwas yang ungil tel gel langi gel ngayul mangmo sabel lom el e omdoy sangi grada ndira kal mokter tal al ad na oldage masab akar adar omnged e osiga batokal teal manges wilgirel oratel masab aklel adabel laygal tablol belu radilus tal al adat makalawrior lobanggel office ra governor ma legislature rang ayang al mga along direct lawrior lobanggel a TNC ma PICRIC PCS misal Ministry ra Agriculture Fisheries Environment Bureau of Fisheries, Maabil Society, partner Rabofi, direk partner asal dom kodong sendilisor niya al-ada rabul armaas rabulur ngar along. Direk Lawrior Lobantrier Rangers, mar conservation officers rabulur ng ayang al mga along. Ilmokte ka malamol malmalisi mga tmok laygel urung ulir may galo singir mamokte elol nga sewer other o mga dalo siga te al rakarul. Radya ka dil toor o mga rel o mga takla. Dira ka toor aquaculture rule ser saragim maser sarangigil isabel tara sa aklel akarura other o mga matulungal karingi. Kidira kal malisi at toor food security iol nga sewer at toor o trulel a local produce. Kaledar other belaw o doim onral. Tel the bella di luz sa tablong MPA ngigel management ay marine protected area el ngara alsel el tara ngara balsa lom rol rangi garabalur belaw ang arwanga lang ngara balur ngayan abi lang ngara balur ngar along ay gal tablol MPA adya kal ngayul angi gara alsel madya kal sabe dal mo soyi sabra alsel likdo balsa
Ikmal masisi ak lagarngel ra Rangers. Raigal tablol balu. Radilus. Direct kal kura challenge ringi direct kal urungula malwasay. Bol sa bel soyi sa ba arubukul ngar along marubukul ngayang algira law ay kaigi del tokora management. Raigal MPA ra balura. Raigal tablol balura dilus. Makngoryak kal mo raigel kukora dulasing ngurior algi morura al seltial Northern Reef go up sera ko talomo ultial alad yung ulmo ul ngarngi om subra o mangis palgok o mga rerat mol almol morngi om rule ser seragim lulmur sera 2016 elmere lang sera lomo legal ser sing mlamol luy ul ser seragim ang al sela bulurong ayang al mga along yaklea erngil ser seragim asar sira radil Baby raw yor ako apple ilmurul lulmura 2016 in Mirel ang Tekoi sustainable fishery. Tekoi ra umnged raikrela almol il sob akliya alsela awis may akarger il masang ate alalangi remel mong musabel lom dois ay diesel. At Tekoi umngare mga takrafal fish aggregated device saigel ugi maboy lolaw abatol skura ngigel ngawaw mekal dibl ing sabedal mga takle mga rerbitarngi ay gal fad sa ugi maboy ngarngi otil diakal masisi mangmal diakal gire de loma karngi leng malo de sel malo dai gel otil ing rami dem tamal mo diakal sabedal matiger sel ngigel ilngiyam laringira before. Ako apaw lumuol na 2017 provide ang igal mora igal public school sa Rabulur Belaw. Sel Ministry of Education under sel public sel food service program provide ang algra school mang provide ka leader gel maklol foreign maklol school nga ra alsel orior may gel 8 school sel nga ra babaldab mang ayang mablilyaw mga yaw maudak kya legal school sel go up pa provide ka lel sel 12 a 15 el bukor del nga ra elol malmo ewi del dart el bonda top dara di talblangor dital buil. Agi dira kal provide nga ra edel dart el ngigal nga wow el mora el mogalira ngal gar head start program ra PCAA. Dira kal nga ra dart el bond rangigal nga wow el malubeng maklol el klengigal galira uod el ngar orior sa program ra aging. Tagi del partnership lo banggela bofi. Ako tulngo sukumamar adra umengedra north. Selbol ngosong sa ngigil malubit mo uspe amaklol ngigil el kalirar el Moraigal Central Schools yagyo mo dong rabo film tongo su mamal raigel guk maklol ngigil yakama masapa amal guk provide ersel ngigil el morababal daw mayol daw mang ayang ataramal meklol ngal sang sirar other umenged adakal maklol air 30 yadigel nga ra diakal waya nga ramong laringyam lara daw el bilas other omenge dadi o masin del nga ra nga air 30 hindi magagarel diakal sabel el mo nga ra air krela al mol ngultoy ra batokal nges el kamamaul langit el mo badula Ministry of Resource and Development yung mlo sabel ako apel nguwa atara earth el mleongit el mura embassy ra Siabal gira la earth omnged lol nga seurar other omnged lol ngak tangi gel ngarang ayang el gukol nga seur tigel other omnged nga ra asel mal aroy del dilus el me lola ba al diriren me na fish market el nga ra olay port direct kalmal marang lara lalo mang saya di irek kalmal
klo challenge and more other omnged may gaigi dal ko nges wal gi sa paamal lo si gi lol nga sortir agim molas mo more gel ko rababal sa paamal lo si direct ngal tanga tamang mlongil od mamal mora Ministry of Natural Resources sel time alam mo Ministry of Fisheries and Agriculture eng no sabel mo dar sa tarabila sa omenge dal diakal klo ending sabel talgibel tob the ar other omenge dal mora ikrel almol mora igel el fads mal masaw lakabalmen trasyabal el no sabir ko kodar sa igay dal seselnges tul der si talbila sel mergamam sera March 2021 mel arra kara 2022 eng mo sab amamal gukmuanges rachaiga el girela expert ratoro omngat maklalangigel selblal makarel el belsis bra el sela fish market el gukmo otrul mang mo sab amal guko el momsu bel mururo sel kansume makukpebil at talang tangil otrul maadar o mangedra o ginawa el mos o sabel el direct el mos sabel el me odsisak rather o mangedel guko all taigel el talet-telel o mga manged ra balura syabal ay gayida igel gukma sa lurior el gimoru ra ko apal ngiya moktek isab aklela other o manged madabela di luz regal tablol balurang eyang mga along ebok ngu ate al lego ay silk mo gimamru ra summer fishing derby ra alsel o ngewi del buil malako ba bilangam lolingit tanges or kami arubak raigal matokok dal balumiw ila kamo ko rin may nguso ko mam ebo ko ngusim tel al dadak lobam net tingel am leko tel president tel alad emlamo dibus radlongoled el na historian na balur ngarlong itaram leko tel klol adel other omnged itara advisor ako up el mler trui gat susiskang ngaru baka dilur nga kalk mo. Serakot talme orior, along nga alertet tokor omngit. Nakulagay ringil wasay. Ngara ko mes ringil nga kamakngal gardil ko baka kalmertel orior. Eng mur nga kalk mo. Apo da baka rakmal ratokoy dadak, almaru ringi, albatokol ad. El sobo akli eng oswira other omengedel girel el ang eng mo selba akla egarreom la tabedel girel la tal arol el maral may agarreom la asob akli aklugok atakoy el bakarak mal el adal marura atakoy el sawalungil emreed di balgul ang arat selbalgul tiang aknilu el bakarak mal aknyak knilurat.com Endi sel el bolgul el knilu ringi rubak akmo kadamru ringi il mered endi ngungil morarup toys kompmal musulang anateal malmusaw la Bridget de aride ba ongora arsel tora bofi itilgal terung ulma gyolge dertira tul maktub ra tokora rule loya ka natural resource ra blur belaw tul maktub ring irtiang em ulgi tangis ra ikla blur belaw ma kudur si olgi ul moraride mal masaule raidung malwili tasil se reklay ko ma ibdul ma kami rogu rubak ko mal masaul ra ako dong musa amal me ko ay sa bibir at oil il altama gi mrul gora di daso sendi gamam di lobang giram lur tuir ar bekladra abelon sel gut muklin mongil tial il bofia gora di gasail adam ang lira arwa madar gabugo del entira direct malun murngi sendo se bofia tumbang lirin di toklada de se tiang aral klalo tiang bofi stendel mora belau offshore fishers incorporation. Hindi akal fisheries hindi direct wadi polusyon at tingil la fisheries pelgora ang lel omanget at fisheries pelgora other omanget.
Naringi aspedela kabelmenter belaura dan numeregal di asera ongutrui ongerul buir 2019 malengela buil engari okdongela minister umi singapore sel time lo okdongar bek adra omanged rutat samrialo se la voltame boda adu edo sigaro lele magatmokla al adal mo ngusutrir adro omangedra abelau oisil lugoringa visita adro omangeda bebira time tospi angesara olidiu lama magit bebira tingil atlan tingil atogor omanged naringi akmed lo guida madringil adal lo kldibra ungel sel building arap madala coral reef tal Tamir Mosaw Junior Memorial Building. Naringi meeting el mudra se bolspira ar adal mo gutmukli al adal mle muktega mo se bolwate telel sel mle PFFA Palau Federation of Fishing Association. Bolspira ar adal mo member ngi o si sultan belolang esel gutmukli tal tokor o mangedra belaul mo sisi. Ongerura meeting direct lerul sanderu ri ursegi del gotel meeting le follow up el meeting ertel lo gotel meeting lo godong agibong nguk timla mogim el ada mera meeting al mut lerul sanderu ri urse nglilut el mogodong a meeting agibong nguk direct el mal ngasasangal dingar lui madreng el ada mera meeting ma ministera milgolo sing namogire del muqdib le rulia al-af ma alborgi ogodo magibom muqdib lagi ditru matedei magi gora kakargelo setiang spel magatmoklo endi gora udaso sedia gida ul magadmil molmel tru matedel muqdib al aswad al magatmokri magado takangal gutmukli tiang Irakabo aladringil bofia mardrad al gagros el disciplina tilat arinyar bebir gemiul bugul belau member ngi arinyar adal mal klasyo bertir el member ngi are way gamam guk adra ser se diregal member ngi ariar adra omnged ma ar adra qablement ma rumle adra qablement ma adra turist el direct adra tial sel mogdo doktagar ngi adal melom sambulo sei kemiugo makarang ma sabiul makalurur ma eru ragar gil tial urur sel bebi ratame gim adadu en yarabo en adal lo mesel gamat trigat mal mal di melom sorogui di seguida koratara uleng blos amal lobrolos pe angesara kabelmenta yo sigarole le gut maklita luror timla awdo dringi timla awdo da madigel gimlil algong rala kabnusi yel gabar kamam kamam di ulingitra ngesra kabelmenta seda kat maklita luror borspel mal ablungura taratgoil giredel kergi otrula direct maraw deswam el al timing spedel mula sia togora food security gim lemlemi sa amal mlemol motbokri disel guk togora magita dire gibol so amal mula se mlamoria ududa magik mal dir kol ngosongos di auriur seguidra gibora madrodro gimolas mrura seguidel watetella PFFA gimlo lingit tangesra obisra attorney general wase mrula babier المقتمقل تال هذا بدل نسير ترجع يقول أدرى ومقدر بلاول سورير مو أتتلل سلو مقدر أدرى في جريس عربو موري ديسكاونت رالو موري أتتلل كذون سوترير أغريل ما إيرو أرما أبكل بدين الأخلاق دال را ومقدر عندي جوك لو ترى بسول يوم لو دخل سبعامل الموضوع بير كمان بالمونان بروفيت كوربريشن الويا النورثern ريف magiwagi blom motit el maarulia kombalir kamam mo profit corporation endi gimil lemol blom ngitra kabelment tol ngosero kamam
Segidra auriura gimnguat charter gamamra a March 14 il former presidenta lembre del isyurngi yagino mo malasmal lo siga igel betok te al mosel te alurior el morgi magi ndimna ka pasyor gamam magi om ara ngigele di mutmokra igal taptabe malas ultrau mol mo sabamel udulia adial el mosedro bal ngara ay gagi del bukloni garang wala magi maamura segidel urior emelomol ngi tangesra cloud government ra ang seul girela se kutum karang kut muklitel mo masisil urior ma idiwaya Northern Rifle direkalo spera TNC ma ministry ra mafei o ilang mafei ministry ra national resource mabetokol urior agi muru lo ngi tangesra ngodal blue specialist Shabalam Rosbel sel grassroots foundation Shabalam Rosbel gonger seguidra onge tiulbuira 2020 ra onge tiulbuira mlos amrulia grant application el mora grassroots Shabal girela abilas el bodos peringil mangrela katsuo kalomi galatuna mlo spel mutmok la babiringi tel bilas adir gemlem adir ke del buira lemei direk lo gelo go visit tagi direk dir go spe angesora radar syabal mangari ada syabal la merda ya lu il bising la buira el mogode temo ol ngaseur gamamra training el girela aurela o mangari gatsu segi del direk el bebira training el uldagara gelo go visit bora adra jaiga mar adra OFCF adiregal bogi moru ringil moregal bebirablu kirela training raseng magarado ngotpokla igal ngigel mang diakal matamal mungil quality ringi silvera magit sel tongotmokl mo ais ringi ma ado lars el ma adal ide gidel to adiregal mo magil ra tial program ro magit Tokol time kada mornya igel gora mondara ko kada blu sengara mandi de kangi gelendi osisi ulta mesel ko pol to kangi gelen modi kasel lgi motrao le magi tahmal ke kare ega mama asel gi mara elme ya gi ko to lol trao mora igal close tawang ma restaurant endi klungela magi tendire gal de mal de gal beto kal ngai nang igel ko atmosphere mar sel time ega mama malmodo bra rolo omanged mukti akbol dakal sel mo trangi glam magi mo o gibo mo lem dringil mera icebox el tamel adu e mama adir gamlo o motmok girel sel lo malay gatsuo gidire gam mo dura o bisra gabnor i olgi dringi ratel gibra uspela adabra alba al mosbed el malawa dringil se uspea ay gal kwa el uspel mo olele marila gatsuo ay maldik medang abrera ngam obisra kabanor selebol merege ngiamo ulaurior agi direkal payo giptiang direkal lo gelo se lingit lo se langar ngiar bigar adul korasuri ay galuror o manged elmem gibo mga ngi altang ari te level se bedel usper tirra auror o mangedara egal ngil ngawa dibok tilgibel lo utia gora history gidara togora o mangedara ikrela aigal da singigel ngawal legidar adar bela ladim na sal ngara era ikrelo mong kardim na era mlare mel sera el mer ada siabale sera 1920 sigidam legot lenga igal lo migla katsul dial el mer bela mo start ngara el wal gora all tridos te gida guktara teletel omnged arba madang buda maduro manged betram tingalo 7000 gara ngara ir ngawar ngara mondi seguida amle teletelela sera 1964 gukmora 1983 ya Bantiam Seafood Company amle direkal mru sisiul teletail ndi kita amle migare meta kadong sa assembly ngara si sebeler belau el time kadang trust territory government mong lamlarnya aldat ale to sisbil el memo mala angigel ul durok mura bebira blul bolorul mo kansume
Di kemarin orang betul gitu ngerti adi melak tau tinggal orang milgarang umuulo. Seraguk 1974 mo 1982 ingia uk silis baigal maklo mangedara igal long line PITI ma PMIC ma KFC. Emlara air belaul malay gagidal maklo tugu ma maluis. El direct ko ra ang langarian man nila sang mga tetelel teme hindi tola dem na clothing los tetel gara me guk mulmul guk kut mukiltri ramrael seguida albol mga isella ra tel marine sanctuary ra 2015 selmlo riul el gombali el marael a PITI ma KFC dimla dol digirtir tadi kiltri re Embrail dim la kalau ay segi de los en tembro lang ma sera 2015 el close el bola ti al la ramarinang suari egamama mlamo egamama arbek aku dasar adar belam lo soal wase mlamo dia ka angigel ramagit legal mklol ngigel seguida ko na dire kadi lama magi umtaso se wil der lia kompalira ngigarang wa ngigal ngwa tegi no sel ngay melboira 2020 ga mama ulumu ortial luro rabofi ya lagi dire mal dire ka ngwa dire gal tol oy northern rifa talgibel goram CCC indi ka mama adir ga malel ga sawa indi gide gal mal tuirtir ma abtol Ejensira kabalmente gi multir lo ngasor kamamra audaso ma resources audaso se kadrulitial luror o mangedra do se domestic fisheries mo o klomom sisi ngaringi ya gora gu pebirat koil gidim adura do ame de kemo dura bebir ad selgi mestrir leng gora ngare audaso lo se galel se pedel el mo exporta ngi gal mora outside mal buklo audo del mesois sebel Tekoi yang melangar ngi di seral borngi terakte mlodia kaskogi dire gal mlodia kal samlom tasul girela abrol girela export triangle more outside elang gora telgibel medang ra teletelela return ra skogi ma ar adal mera motorista gora ra klol do son mas sel borngi turista la hotel mo dire gora mo ngila otrulela ayel makloni gar alsela magi terbelau o sisul time geduk momda sura aurela otrela angel more outside and this sel guk bod part lagi den guk koramnya uldas rosei magidar adra belau golel sebel del digidru li mela dollar adra angod al belul mei kado example PITI ngora makita do ko kembali ni segidam lolas tel kembali mlaringi ya betokol dilel endigel lo mesin del time ngara ere ngado mesel ngara mala ngara taran morat kluidel morat atru yel di Allah magi gorom das lo sak mo ko mu la kombalir belaul el klim lo am ko la bofil tarngi atblo dilel yang lam namo subedel ruli segi de lo mangedel mora sel magit el mor outside the dos pe kombalira ang odel blue ay gagida bebira ultasel gimorul endi mama itute diagim salmado mang akmong moringa ko ra support travel rogil gire laigang kada modu ora kabelment tatamos edel magarogu rulia wil plan el gire la implementation ngi mo so el makatmok adi gagide kom sulang malmasaula aridep tiagida gu te dob ra to ra karura blur belau Sheldigi del ministro Mugura de Longlet, Egau Magitra de Longlet, Survivor de Longlet. El agdo gi mul morsel vita. Abela tablo net tablo maklol kombalia orur trinira torrak. Ay ibong atokor omngedra rangawa ngara agdo del kombali ma imong atokorak lang ang kodak. Etial ay gan lombre ke le rurrak e kedum lom tengel wase kita ala kadilgiding matar busud. Bakbontira maredra PVA mang ngaway sel mleungil magit mlo dra pandemic aul makarang adlu trom krok krgi.
Tangat dan pergi dengan tiang akado irulu ko dengan om terapi be. Sulang rabaong raidung malungil itasil se betul maraklay mitirka rubak. Musenga kamret ra PBA hindi tial PBA obis rigid rogoy. Mga kangaril direk lotor ami. Mang segid rulo kanya rabaong raidung sa kalo otias yasing rigid. Reseral pita ko okya kalmera blue belaw. Reseral magim etiarak telu pri ra blue out. Madomes, next slide please. Hindi ka slide. Makti kaya del nga ramada kay ga o ura ay disirar okyak tiga klagang ko tangan namira blur belaw. Makadungur sel past 10 years makumura 2014 and ulmera 2022. Sila 2014 imlingarak medal 108,000 ar other nay. Sa 2014 imlo 140,000. At 2015 imlo 163,000. Sel time madrang bo taman nepto kaskogi. Medal ngara 12 but skogi am ne flal mera blur belara al sila a 1 week. Ya 2016 ang lotelgiban morio o uro mga lora ngara 138,461. Ya 2017 ikat mlo 122. Ega egel ragal mlaringia ku economy ra egal baby ra blue egal ngariar okya gargi del may adire lornya egel gora issue makora talmal economy tir guk lo dia sibira okya gargi del ngari gel blue may ya do mesra 2018 ekadene endra ra loba 106,000 ya 2019 imle continue tigidel economic downturn modum lo endra yir loba o ur 94,000 Elasel dungun mora 2020 segit serrakal lulupri da tial COVID-19 magidel ablur belaw am lot mura mal klol gorior makadane endra rakara 2020 lobanga 18,362 esera 2021 en gukoram lo sebedel omagarok tial torat klagang gotang lo sebel morning sel open with care travel bubble lo bangela Taiwan lo sa el sois pak medel ngara 2,500 telat edire lo sisil time ya united am lo sa el started sweb kal muta seb kal mera blur belaw mun started sa July makadam lo omesra 2,105 ngani gel baby rablul ege o ur trigel adar ngari gel blur ngari gel skogin me makadam endra 2021 lo pa 5,261 el alt lirak at January mora April ikado mesra ngara 2,777 kadamla segide lul koringi tergal bebira panelist aridep kada seltora recovery am la start maktingot tergibel time mos modim se kadam larger or obat taltora recovery merel alt sils mesera 2020 el magimta okyak malbatog al businesses rablur belaw amlo mga simra asmrir dire kamlo dia kat sabil al harar al adal orior al adra ngod blue mar adar belaw sel temela madrang bug the president ng mga saw emlo sabil ngima minister seringi maolbi ra kalulaw smigaw do the rulia program dom ko dorngil pandemic re-employment program amle klolurere la PBA ma social security administration, masel time Ministry of Community and Cultural Affairs, amlo sa amlo lo bangela former Minister of Finance, ginamagtiya, elbul sadang, ikut maklik tial program. Sir algot start ra May 2020, and rekmedan ngara 2,000 al-ath, amlo sa am smig already, utam loader al sila government, ma state government, megat semi-government, ma NGO. Ato mes ringin maral mer al time a program rel ang multi employer other belaw mel al sales 287 al adi go rior akmut ng morsel recovery na mo start mo lornias okya kal maral may gal businesses ako no sabil start al hire at ma most tigal adam le return el moregel kom balitir e dire no sabil tigal ko ngara program ngoriak mo orior lorni opening mo no sabil gal businesses al hire team to mo orior
Lakmun Morset 2021 kuk under administration of President Whips im lomes sing lamoringia rere la Ministry of Human Health Services malklungi la rere marusrarat lobatial vaccine dire el domes sing namogire del start el lomdasra recovery effort moringia adan merablur belaw digam lo alalak lo mesegal baby la blu se tamagara la open a border til Loria program til mo certified ar other business. Sektu business tergero ul adal lo siobay el directly or indirectly mo to subiit kat korak lagang godang. Mang lo sabel office ra president whips ma Ministry of Health, ma Palau Chamber of Commerce, ma PBA, ma Bureau of Tourism, Megal Baby Agency, Ministry of Finance. Igut maklia program aldom kodoringit safety pandemic training program. Said program kadamlo train ar adra siobal misi alboringia okya kan mosmer orong smer artiaraktet mu ko magarang mo sugi ko magarang mo hospital. E dire tet program adire sop aklingal okya kan salbert tegi del hotel ng restaurant ng tour company en klorungun misi tet traga dire practice a safety. Sa program amlo sa edel lo tutir sera at January and mo March 2021 amlo sa bela obis regidra PBL ma Bureau of Tourism el certified akmed at 254 businesses adire lo sisil time seguidra temela tel covid melakat sa tor okya kalmay obis regidra PBA amle continue murura program ra night market. The night market ako tekloludo dalo sisabi. Es el time el dimlakar okyak, manoptokar adra blue, especially gal state government, temlori otrulir tulab el may, magi ultraw. Wadokora dimle oba seguid el night market, el dire galon sea baby la state, ma alaad, ma gagare el adra usiobal, moringa gagare el keisa ertir. Adire galo sisil time, obi sergid amlo sabel, Ruguk omes egal state si mga laurior umlo sa amal laurior la bangel la blilyo ang ayang la mga yaur mabibi la blura pa baltaw imlo mok la tabel maigal al beach tir agim lomra komi edire kam lomalal magim makoral elakun morset tora 2021 aknos mo so di siragot musing self program domodoring open with care el Taiwan Palau Travel Bubble. Semne start sige del April, mamlania skogi ra April mo May, ma August, mo October, ma December 2021. Dinggo koram loringi sel telgibel outbreak rabalwat tel raktet tilu, mesera January 2022. Rel arrak emlodia kaskogil sebel May. Heler adra plura Taiwan am lomes msing la opri darak mahal ko tongil el bolungi la aplur bela mi sembodia kasal malko tiarak te dru te start di el al sil sagim lo manem si aklu ko June 15 ya aplur Taiwan amo reduce cell restriction or tir emle 14 days el mo 3 days plus 4 days el digalo mesraw se ulak mom sadar ni global rule el time ra yagi del skogil ser al sebra April mo May ser boring arak trablur belaw en mamlo owi de la kuksel lo sumakada Taiwan mer belaw el mutel mora belwam e kamo el sim 21 days sek malmo tomalingel el okya ma family team set mer belaw ya labong at el sim 21 days mandakat si in morior e dakat si ilan ngalgin mora school maun global rule tigi del 3 days plus 4 seguida direct se ve de lo van el muten mo musu sertir el merablur belaw e direct lo sisil time at June 15 aklugok etamo announce semboria se ve del transit travelers transit se skumaka adra Europe pambrigel e dingar skogin mora Taiwan e di mingil adi 2 hours 4 hours e mas skogin merbelaw se un global rule ngira kapo direct no sabela obis sergidel kuk mo promote travelur amrigel ma Europe molgor okya gartim sen sabil sweb gal mora Taiwan e merbelaw e mal batok askogira tegidel China Airlines amal klo o schedule ngi ma frequency tir gidel belu
direct lo Talungab Smoothie Sales United. La United sera July. Imles start el sweb el mo sera July 2021 and mo December 2021. Dimle one flight. El sera December 2021 and mo February el Iraq and mo 2 flights. Sera March el mo May last month and mo 3 flights. Diel al Buil June and mo 6 flights a week. Nalmut el mo sales me era before. Mong sel Monday to Friday ang arakwam, ya Saturday ang arahuriping al May. Ikaw unong global gula di seguid frequency, seguid tokora recovery. Namo gire officer kamam, PBA officer gid start to promote. Aki dire lo mes sing dia dil United ma Taiwan ablu sebe promote moring. Aurore lang amral mutlol gi sel le router gid lo bangel ablu rataya Korea, South Korea. Maria aldo durel al modo malgor gertut skogi megel do makadol skogi low cost carrier egel yasui lindo si share adang ani skogi mera blur belaw agidin direct nani aldo du lo bangel Singapore el Singapore a direct di 4 hours makoria direct di 4 hours egel direct si edlo spell mul mo haba egel butoka flight international nga namrigel Europe pelmong edi direct flight mera blur belaw. Laknas modim sim lamurias kogi. Belaguk mo regel urel officer gidra PBA. Magi segidra a February el Iraq ingarigel show do mokodol ngaraplo amrigel travel and adventure. Ege mal di show mortrigel el adalo siga ditil bukortir ditil mas askogi ditil merablu. Do mokodor til FIT. Tigel freely independent traveler. Dakalo spera wa agent el bukortin mal ditin mas ramsil ditil osiga buka 3% merablu mongani sel shol loringi Chicago di waget tilung sel time ra February ndi 2 flights ra kwam United merablu belaw ba officer gidam na tiak sel sebral mong eleng mal tia di 2 flights mal gagara klol le expense mer office makamam lo sa amal guk lolgi sel program do mo doringil PBA International Tourism Ambassadors. Tiagiblem established ringi 2018. Tial Ambassador programa o sig trigal ngalgel belal care outsider belal ngar yagi del blue. Esa am modo adu urtir yagi pero gul ngabud ermula rogul brochures all they have to do amor abud all trar belal lo banget. Mangari sa Chicago mlania terul ngal garay ngiraget. Lo sabiin mo tera blue belal ngar tial show. Direct mlania show right after sale ngara Washington. Nguklo sab amal modo dura at ngakal ambassador Hershey Kyoto staff ringi madirect terul ngal garibela kersel nguklo attend tial show lom tero officer gid. Direct mlania show ngara blura Denver. El direct lo sa amal molgora other belal kersey mangania puy grambal gayo ke raklaya alato chantelay gegi da goramle badal officer gid e direct lo recruiter baby other belal more sales show el asera kuk last month e kado mes si amrigel amla mo dikat salo with legal restrictions certir imnamo 3 flights el total belal mo amrigel Ungkuk lo sa begal nga kamar terun ngal kar officer PBA in North Tial Show nga Bay area mlaringira Santa Clara el direct el Josisil Show tragi the freely independent traveler sa Meringin di mlaringel wan rangal el direct ngal raira el Kayla yaat ang gigi lo sa el joiner kamam ngunung sel promote travel direct lo sisil time el USA agi direct lo sa amel mora Long Beach, California, more selgot a closed scuba show. Rablura Amrigel. No sabekal mo lo banggel at ngakal minister ang iray balast matul. Materi terun ngalgam. Direk ngani apoy grebelal. Puyon adra Amrigel dinga direk al puy grebelal mo puy girang art mau. Lo se elo bang kamam mangal grebelal kersey ataktar kersey. Hagi direk lo mes semto ka show Gagi de shol gi mo mais ngarngil maralme mangani sel mora Orlando mangani awan ra clol dive show ra Blue Asia moringi ra Singapore. Ega un makmolgoya seguid to ra recovery.
namogire del tuob del mol o sigarar okya kalme da kasi del dinga ngara blu e mingit tin ngara skogin me gire del boklo to o rere del ngara outside del musu sertil se berbelaw gimla open e kalt moklo elak na smodi aklo lu rere del outside makuksakan mo smodi a bebi na urur obis sergi da PBA aku murul al sera blu belaw mangania program del mo kadori chef 6 no sabela obis sergid ma Bureau of Tourism el mo partner lo bangela governor at nga governor ayos rudim ma state government la start tra hiking trail bebula ngarmal ti Long Island mong governor ma obis sergid ra PBA ma Bureau of Tourism at maglawre gut maklim ngal adi ngara erul boy ing mo sa edel open ringi un magi omdas ra hiking trail igi del show gi mo mais ngari ra outside taptokar adal mel ngari tegel mel maldi adra diving ma sorry di me snorkel din dire kan marklo wa ay di sirar adal sorry ra igi del hiking trail esel normal ka adial dil Long Island se dire kan marklo wa armringi armed sweb abe patngel adal lom makaragar ngar adsel dire kan malungil west aktiregal ngatiang o ay se obis sergit no sab elo relo banggelang ayang ma ngaralo ma malkayo ke raklay maya moklol grant el rasel ol agency rablu rami amrigel do mokdoril economic development agency tiagi del tokora covid tiagi del agency am no sab elo top da grant el museigel affected el blue am sabil apply masel project agi po moruringi ng ayang a floating dock yang aralong agi mo renovate ra padrul awe or etay direkal malgayo garakla agi mo muta renovate ra bail asaw mormulang wil bensyo makura atiyang let se edel moringi kayak mar adel moringi milil barbecue ega un magadamrul project segidel tokra covid ara adam lodia ka ready sel drul agi del infrastructure project yar adra blue ako sabihin mo rin business active wag gagi del floating da karang ayang la sabihin adra ng ayang le invest dem ara kayak eguk mo ngar alel rent ta kayak ma ngar along dio sisiu ma malkayok elak more sel kuk multi program regidel obis regidel domodori il ali pass program se koradi MOU lo banggela state state odar sa historical or cultural site tertir el soril bodo PBM mo sel market promote ultraw yang alela PBM mo help support tertir lo laba training suri farar adrir direk mo siga rolel to siga grant masesel udo del momotmoklo egel site tertir el alsil singania asik sel belul lambo part tertial alipas program ngariang along SR balgayok ngatpang ngayang mangayaw yang arar de segi del gimo ngiringi sa amo ko meeting lo panggela at ngakal governor Sakuma pagi di mengiringi egal alipas program un mo global kul ega direct sabirar adrablu el direct lo sisil mo open asyobay overall at sela state yang alama mo ptetirar okya kalmong direk gida mlamo malungil tel fiber optic gid batiagi moltrar ngira papier direk moltrar ngira internet mandia kadil at sel belaw adan ngar outsider belaw direk at sel o message gid program marmar sel lo bongara presentation nga direk tiar tokora covid amlo team sendia sel di relax kogi matara das lo gimgora la start la adu ma bebira state ma national government das mutlo gisra cruise ship may galyat el mera blue belaw dice tiaklol study lengire den mal mongil omes miseng ngaria ungil basyol bol ringia maklol cruise ship el alta mangaringi disku mun swada lo mer ringil bora blue pa balda bandire gire de lo mes egegit moral lo tira governors ma state government sa digang edi more segit dikmal di endra at ginge presentation na mising a partnership ako to global goal
global gula partnership lo bangela national government, state government, baka mi rubak. Ele laga partnership hindi kasi edagut maklaw reret. Ya mamal adra PBA di malgom setial tourism ati ka di lure la PBA tiaw reret rogul adra blur belaw. O man sulang at tial teal. Ang ya ka question na kartel sulang. Masaula atin mareda hindi nga kawas yang ka mareda ra PBA. Akado yung makamal misulang akabenoro-dora ang artiang direct PBM le mention ra aurere la kabal metro oror. Ang artian mo mga waklela akabal metro oror lo sigak lungyolelo mo. Akmo rin itingi mo kukmo tubidi ako duswel girel tiyan. Toko ra karura blur belo. Wai si. Im saule raido. Rubas mi rubak do kuira klay. Alungili tasilse. Akang artial ni gobernador ablur orior. El dimo aisrat el gibel treterela aurelela ablur orior el almal atitual tam. El gumral wa sey garo gul state. Albang lira di adios isiul wa albang lela goro state. Di vera gural betul se mal girek la urang asulira rubugul belau. Meso mil udli tial segad. من شيء هذا الماء ما دور عم ضميل جيرلا قال البغلة قال بلو نقا عمر الواسع أورورا يغنى ميك خبرة بلور بلاو سيل نرجع تقورا أشوباي ما لون الغلة تقورا أورورا ما ميتنتيك الجيرلا يقول التقوي مقمل أمتا أوريلا PBA المؤتي سيل سياسي قال من عمره الرق المبدول الالتام جال PBA على بلو صادر سرا رقم لم يمون شيء من الكليسي إلا قبل بنت أوريور مولول تقاور عذرت مقيم التلال الأف المرا بلور بلاو سلمي عذرت مقيم التلال الأذرة بلور بلاو التمر أوريور إذا يغلو اللي يغرى بابل داب دي سل يغرى بابل داب قبل بنت أوريور عمل التور سل البيرميت في سل من الكليسي إلا قبل بنت الملار سل بيرميت المرا روك ايلاند الساوذرن لاغون اللي يغل Rodong lablo other rogil masya Rock Island Southern Laguna World Heritage Site. Di masadar sel klingolel sel msisi akabalment lultu at tokol aklakang kodang. At tokol aklakang kodang sel lungil di dultu sel di imong di sel ukol bol di bu sel musika ngod al lomrar at tokol asis belaw do. At tokol aklakang kodang PBA waigel mo lokoy ang 2016 2015 nga man le 2015 إني أسأل أقول من بتوع الأذى مربلاو هذا من لهم لاش مرة راي يصير الأذى مش مرة لا قبور أتشلي فيش ليج أسأل أني يمل كتاو الذي يمل بشر قبل الأذى نعرني يقولون يقدر يعبهم كيقدرني نعرني أوريور الدولاش مر الألتام الواسع هذا مرة لارال مثل أمك الأذى ويش كده نسأمل لبيا Ako rumar ko malubet to assist tergal ngoygal mora ong email kataw jellyfish lay mo sa email mesa selul lo mesel nga trigal dart madarngil telal adl ner belal morsel basyo sel basyo belawe khibiru baka ongom iya adl nga ra kotol roy de bluleng trouble sigang el me mora ong email kataw se bebida timer sel timing mo nga email dart el adha mo mesel ngil basyo مسيجد البيجرا التوريزم ملي بيجرا كليسي إلا قبل منتر أوريور سير البيجرا كليسي إلا قبل منتر أوريور يملو ثقل تنقط من لنيا أذر أولبين ما قبل منتر الباقي مل تغير ولا لا الأوكليات الجيبر سيل تيسبل للاودو تيجي التغر أم غريوم تيجي التغر أم غريوم ملي أوكليك سيل تلجيبر ودو لو سبيرنيا قبل منتر إلا أو أول من سبيل الفيرك أبريتر إلا لون يدير أراغ ربض ظروف تيال بانديميك del COVID-19. Komla armeng semna mesara simbungot na si Oriora olngitra logiwa partnership ngira national government olngitra truim email million. Olngitra ngil operate government ngi leng mata basulan dimlel tuida tolak lang kodang. At tolak lang kodang amle lultur ngi ablur Oriora amle okay ma email basint. Agimle gingila rogul ngai slotur sel swalbo. Misal bola kagi upla mosigir sel ngod lomral mi. Sel ukol bas basil sel okay may email telal
amnel tuira tokoralis. Ela ala ka okyak, agi melas melosiga aldo ulele mga dadu loban titrike leaseholders, el direk mila molngit ta tremen auto, di warbekla. Ako maral maset dial el bangle ablur odor, atyo sisigi megal el bangle legal bebir ablu. Hindi ko maral masingirel nga ngi tegi del mesel del will lo bangkel a national government, magami rubak. Le rubukul odor amalo bangkel a government odor lo ngit tel nga sew ra national government. Agim lo dumra amdri ra a Senate, adiri ka Elis. Mo ngit tel gidel el sab aklel a government odor ay gal mral make club say le gyo meser ngi. Abrika boria adomral mung mral may. Hindi ako dongalit mung tokor oy ngarang. Tel Brigabria domesa tora amladu el tokol miliwek rablulaf ense el lor adi mal ubeng mek meudi tel el tokol aklang godang al menablur belaw mangarangod el kora sab edel gut mokle el edi al gel chwe bakarmud adu milas melosi el ulela mo community based partnership lo bangela gado kul hangrablur orior Ado maktub atokor ako culture, hindi ka atmel ablur orion mo subel mo tokor access. Magi malas mel mo kara tokor adaw, ses adaw. Partnership lo bangela private sectors, public private partnership. Agi ado las mel mangyal oriol girela agi del tokor bangela sis balela dastal ludo del sel habalment el mol tuide o ibigay tel atal nga al sel altan. Dahil COVID-19 again adim na aldil sib ira blur belaw silbi ira blur adrogit makumral masagida di oba imal tokor rogoy inse adloy bigit yang di gida mo maklor mo ablur orior ako maral masendiwa kegrel siya singra national government le selulungit ternya national government talulungit ternya ablur orior agim lulungit ratel gibe selulungit ternya national government Nakumaral masya national government with the Council of Chiefs al-amdang li al-bangali lablur belaw especially gal state kumbi malumaral masya tiyal partnership il-blam rally il-rongsiya uk al-bangali lablur orior may gal bebira state uk rongsiya al-bangali la state orior al-agirad lo-bat yagid il-madal omral il-ngit national government ng mesagid Igado ngi el mostegi del lulbong el tamel amo de gel le de bong el gel chepel. Makmal di menga suliw tiagi da siasing era goro state government so al isi ol ngita support traffic club. El ngan ngi dil germil girela to ra government to de e please mi mok loger komem sula. Masaula Governor Orior. Egida amla mo mereka omsode la tora. Asyo ba hindi nga kaswa kalon tira samskat. Samskat ningin mirut ra Orior mamla mo putok ang kalatara seldom entartir gelul muur tial Orior. Makumdas yung man matang laklong yolel maurbat taler el all time. So at this time akmo eskra samskat mangwa microphone. So Joe. Ali ngil ital sils mora ibdul ma reklay robagula belaw governor ma Rebecca Dalat komeng dakaungila tokoyla belaw masoka mo tokoyla merigel English komeng I hope everyone can understand me because Mesulang for allowing me this opportunity to present to all of you today. I don't have much to say, but I will say this. This is the first traditional leadership forum ever held, and I am very honored to be here today. I would like to talk a little bit about the past, the present, and the future, and what I believe would make a resilient Palau. I first, Akmera Palau, actually last month, 40 years anniversary of Mera Palau.
Ibadul Gibbons, late Ibadul Gibbons, brought me here back in May of 1982 and put me to work in, at that time it was called Burger Hut. Today it's known as Rock Island Cafe. Hindi $1 an hour. Start that away, but the turning point for me, for I from the United States, and I'm not sure I came to Palau to work for $1 an hour at the Burger Hut. But the moment Ibadul Gibbons brought me to Elba, mora daw, and mo mesera ngigala mo mesera Emerald Islands of southern Nogun Koror State. That for me was a turning point of my life where, okay, diungila $1 an hour Burger Hut. So, I was very happy, and I felt like this is worth, staying here, and so I did. And Ibadul took me to Ngimilis, to his house over there, and we're sitting on his porch, and he said, Sam, I'm giving this boat to you, and I want you to become a big tour operator. I'm like, okay, I think I can do that. So, today, Sam's Tours is a world-renowned tour operator that we're fortunate enough to be located in Koror, Palau. And I never expected, hindi wana erta mo, expand to where Sam's Tours is today. And before COVID, in March of 2020, it's been a long, bumpy road from that one boat to where we were in March of 2020. And I just want to reflect a little bit back about that time, because, March, or actually in 2020, it was going to be what I consider Sam's Tours' best year ever. And of course, we all know what happened. COVID around the world. Luckily, Palau was very resilient to resisting COVID for a long time. And we're very lucky and fortunate that the leadership of Palau kept Palau COVID-free for as long as we did. They did. Sam's Tours has been operating for over 32 years now. When I first started, me and my family started Sam's Tours. It was, there was just a few operators that have allowed. Carp, fish and fins, splash, maybe a couple of dive shopper shabal. And, we've weathered a few obstacles along the way, I must say. But, Tekoi was talking earlier about it's 2014, 15, 16, malkloa mass market mera belau. And, I don't think, it just wasn't really a good thing for Palau. When you look at the amount of low-end mass market tourists that were coming into Palau, government for the pristine Palau environmental fee, Koror State, but mora elba, mora jellyfish lake, toka arangat yang.
you know, and mora they go to the beach and a lot of people there. So the experience from Sam Stewart's customers' perspective was very bad. And even the hotel rooms, and mo book a hotel room, so, you know, I feel like, you know, we took this charter flights with low return customers that came to Palau, and it really didn't leave much here for us. And I hope that we can never see that again. You know, I think the people of Palau, we want quality tourism versus quantity. That's the key thing. Sustainable tourism, not unsustainable tourism. And I feel like, you know, that's definitely, you know, a hope that, you know, many of us in this room today want to see and hope for the future of Palau. You know, even when you look at what's been happening with the inflation, we all experience that, prices at the Stawang, and, you know, in even prices of fuel, prices of everything, you know, and even that's all having impact on even the business sector, the private sector. You know, can we in the tourism industry keep going with these high fuel prices? And, you know, what I would hope to see is that we have the ability to, say, electrify and solar panels that are electric outboard, and diya impacted, you know, from the carbon emissions, right? So even, you know, Palau's done a great job with a lot of solar panels, and you see solar panels everywhere. And I know there's been a big push to get a big solar farm up in Babaldab somewhere. Please, let's do that. That's something that we must do, and we need to help reduce our carbon footprint and become carbon-free by 2045 or whenever that is going to be. I think that's a great initiative for Palau to take, and we all must continue to strive to get to that point. But just like Sam's Tours, Palau has prevailed through these same hardships and more. I believe Palau can contribute to be resilient going forward. We all must strive to build back better and stronger with the help of our traditional, our government, businesses, and community leaders. The Bull is the key to unlocking this initiative. If we want to ensure that pristine Palau is available for generations to come, we must continue to enforce the traditional Bull. This will ensure the continued survival of our natural resources for future generations to come. The Palau National Marine Sanctuary has been another initiative that has had incredible impact in achieving world recognition for conservation of our marine resources, its preservation, increase of pelagic fish around the Daubara Palau, the Palau Conservation Society, Ibil Society, BOFI, all of these initiatives are great, you know, conservation groups and initiatives to keep going in this pristine Palau way. You know, it's important that we, you know, we preserve Palau's ecosystem, both marine and terrestrial, and we have to just keep spreading community awareness, capacity in protecting Palau's unique environment. There are several other groups and associations that are working both on national and state levels to preserve, protect, conserve our natural resources. Let's continue to put our minds to it. One goal of maintaining our pristine paradise Palau, preserve our unique biodiversity, and Palau will be resilient
for a really long time. Kamal Mesulan. Gusto lang Scott. Beto ka temet. Beto ka Tekoi blatadong. Mak mo o burtin gelbuig blo ngora tiam ta ngidin rubakal nga niya tigingel ang garil. El girel ay gero kul Tekoi blamadong. Asabi il al time katong wa si mer beklad soril nga niya ul swir matigingira ul dars. Akmura adalo ba olgion memska. Kabong klotrawan. Oi, malungil o osong ang will litasil se por ay du man saura will el do tingal panelist ri. Upto kam lam badung ma ngakakorap to ka kansen na makament sa nga kaktimo daksak. Mo samray so hindi mo kade pa da to kar adal asodil diregal. Maria kamet sa tirakote at ko rabofi malungil initiative mlamo so edel mo liaw reor loba on receiver tial tokor o menged especially tokor pelagic species more other below ma economic benefits niya the maximizing il more other below malungil kloangal sang sele dirgo mo baigel lulong il arubak mang ungil tial londibel bol lo reol encourage ra kablementer git mabol misisi ay imal lol nga sir segil toy hindi akal soadal masa atgor o mangedra especially o mangedra katsuo el mura el moklo sel economic benefits sa chloral el tuob de raikre el mura diakal other belau diakal madaktel kmunga PITA alam han eklo al benefit ringi mal tangaria belau le partner tir one or two em ke grei seguidel ludo del mura other belau seguida hablado mu ringi togol mral budula full ownership tiak togol mura other belau ngila the encourage ngi mol lo probablemente bol lo sabak seguir le effort mang dia kadil lungil di talbo fi lagi el moringal mutel baby ragom bali el mosbed el sabak le ol ngeul mla grand rasiabal moria bil sengir o mesak lo ngal sang sela atia luriora a bilas el sebel guktel gibel roy del mura ikela al mol waisel ngesul la mura bofi la sepe del direcol lo tu ulia ngesul morsel kom balira to orma tira bepirar af endi i malungil to di imol gora kansen regi el alta ma atial lo mal gatsuo borai dung amle gora kale dar hutsul am ble yasul kal seral ngaringa kuni yosi eng ble yasu arala katsuo arala kal fish el ang mal klol labi tokl mang tial katsuo dim la moglirar argora telgiblo yo ngil basrire emraula seguida giel de lo mesringi kung makara mo sub edel ngamal miso mal katsuo por ahí tú ngaringi sel lureol ngara ngaringi olbira kalulaw initiative president el seng blue prosperity plan kotokora dir kum su bringi ding kotokora bagi kringi aku komiwe kringi akadaksal mutu raigal to ndi omiwe kersel uldas molla awat kora awat kora mlam kisi asim ma tiagi bom open ringi rauri ederak ngari segi de lomsu bel dobal kora mga spray bertial tokol kum tokora research andi ku mesa language ringi ku ti hutsul ade ku ringi kora dia bolungil osmri asim rel mura angot kompali eride wal gora
Katokora mo wiki klukmutiang ngaram katokora alal mo kloklede. Sola guk maagora mol open ring guk mo mutu mo kloklela PITI. Segi level lauri urtial conference sel gora mo position paper arugul bela ungil diregal boto sa klise giluldas. Both make sure language sel ngaringira la lo saudringi olbira kalula al time amral mo osmre asimre mo msarte alla full ownership ma economic benefit ra other Palau. Okay, one final comment. Das will lalot of the governor or ang waigel tilung ay gal Bekal State tamral mtarab sure alta kudrogul albangla ang sang sela omusyo ulbuay lo kyo kablement makablement orang ari selontil walgora la mogor ulbira kalulaw la pas nga house aseneta kor orega dringi dir ko pesu bringi mang dire lo ontila klobakro oreor kume tial londibra rubul belau bolso klisel tingela ulur gehida tu psula saula aklotrao le a toil budung ang morale gord tangan nga tigel el dimoskara amot mokla record del loreng sergi del alda tu bagi mo amot mokle dia kaborid Marian muter nga gora soal mong Selgotul kamu algyon la dersin moringel ruwaram legyo Kariga mora bofi malungi lauldas sura tialomit magaraya kada mo member tial al-adra bofi so bedel di des imol adel kada lo audu det malu bengi del tuo del mora mo adri o madirel di adra shares Palau ngilgere agi uror gire lalo bengkel ofisra AG tial gombali agi blem register ngi mora registrar of corporation e kama ma adro mangedem dagi mo sega sil durul mo direct buk poto kala al lmeta magi gora ulba sel gora al ero se mamakmal sa alam digi mamal telang rula gombali endi el alta me kiptir singire del mo poto kal adl luror ngi magi uspe angos sera direct guk karia adra la argmer bugul belaul المديداس الوكلا الورور اللي نسوقهم من المساتيا لا هذا رينو البورنيا سبيدر الترا الجون دي سبيدر الترا الجوك مرتريجال ويغوري ولا مو كلاس بي شير دي ده قدر يسمى ورا كليشيه لندي لاس المصادر سولا kami amal di wila karur kami uruba kamang kamu algyon le sama drobo Saule borai dunge umbral wase kada bek adang artian mal appreciate ay gal blal shelo bangeda Bridget ma Aridep ma Adoy Governor ma Sam en miskida kada share uldas may gel guk perspektif kasi makaratial tokara geizay musugid gid roguil ngartial bekla akti point sa kan moduli kasi direct nga ageran mlamera rubukul belaw wase kami rubukul belaw gid roguil ngartiang ngaram kad mo amsaw dat tokara klakang kodang maturism med kalangarar ko belwate ereklol amt melosaw dai ka umbrad tokoy kad appreciate el mertiang irmeng sa igel program el blalkat mokla a PBA man national government mal mereng asaw el girel I think sa gidia part raklol ngara el girel a toy raklang godang kasi
klolam ta kutbok la infrastructure marwa airport promote ta tourism remul smiklole la skoking mikmer de belau e olger dar okyak di sel ger der belau then what happens shegit selbe de sisbergil bekla adler adel mer de belau arwe betel moragal tar maklol mistake ngar la aklobak regal belu makabernor mar adragel belu el guk mo mesul wasing ngarasa beedel lodar sel remul mo attraction mar turista almei hindi kadilo mo amok parao de lo magsegdar oror en direct sa il tobo del meragal el baby state. And I think that's where we come in. Selbe de sis bil guk rubugul bela kadumase kadamagarang emormei irmeng saigal bladu kado e guk marabluade wase ngaraigel attraction ra state ternakal guk sa ekal moror nga member rubak makabernor ermul mawil makada diversify kadar mun mabuto kay lungil ular turista mo soril merbelaw ngaringi osong ra arwa aquaculture ser seragim ka late baules along adire klul otil wasing ndi dual magimra ang rulwabel entara attraction ra turistel ilmral mor albaabel mo omes seguida aurora atakir ngatmau el mlomrek el direct wasing waterfall ngatmau tara source ra turistel mo el adomes ar adramel gayo kamrurang radok hindi katibolo ngimergida ar adasel ngaria kansogi direct el mo hiking trail ra ar turista lamay ang arar de lam direct el gobernador mangru la toera ang ar okla al musab irar adal me altang lang aliam mus pera 1 million es usok lal bel ngas ang lang kekerel at ang kekerer retil hopefully se mo di seguid sel el ngar alede ko rureng lo ase aguk podrei en ngaray gid el sab edel remul kid mar gobernador gid mar adrablu mar aldabel egut bok mo bebir ra au ule kada milisi irtian torak lakang kodang ngaringay gel dudulo sengas ela ar el diakal sebe el di melmol mel ling sela ar lakal kangi rubak maradar gel belul wase ooy ay gagita sa baamel malwol yang mongos ela ar e tourist attraction ma apalesira adao kerdir ke nombre loren sa yimenang al sugum dia ka bodo takal bekla de gut meklia da bela bluad pol kligi dra komi e pol kligi dra gale dengit eng dia kar turist sorry rel me ng involve aurol belu omot moktra ma omngim tra belu ma akarger mung kora dim leswan dal kora clarify gegi dalen abe bira tan was gid la kar de oreng semerkong alubig mararia gloria maldin kureral el kire dal morapluat ermul molmutra park armer turister sabiil guk mora para karak mong ng state tolungul ngari ngil benjo ngari ngil picnic site e gida la abay sabi edel partner gida ma arwakado era PBA ang national ma state government partner e kadrulia attraction site tra state el mongin na gida diswakal offer man mereng asuli ra ngil daswel kirel. Thank you. Saula Mother Boda. Ngaringi al silo dia Bridget. El gumdasyo club el gul beklada giril lom tawringi. Sir Northern Corporation ra ngarolom ngayangal. O makararangal karasku. Len kloar ke retir. Agumdas bada subir sigid el al itasils. Asab edel digid el ibol blu lo ya kloba karbelaw. Makararang alagid mangkararang illegal state el diakabadul tuira a klol government. Nakama ngiray nga samle tara time kimongura arar parin sirbelaw. Mataram le so other sel time el gim ngarian ngalgam ngara school. Aklol amta o takakal ng ayangal ewal dartel horsepower edikil del bras yung otakal mo ng ayangal
Magibora meeting ituk mura kam na sigilo ko baik mura na kamam magimrula kalian ng kami kom kamam utap. Akum da sigidil gerula ablal sodi tirka. Ay gal bulwada ay kamam ladra ngarada aklo amsera bulumam. Kadum makarang yo maka school kay gel kuk sa pamam. Sigidil gerula do ngodro ngi omer kanina do ngolet. Akum da siya ko tul clowl الغراء الجديد اللي قلت مكلي لين شرا الملوء ذاك لقان قدام ربيلا والقرى الجديدة تلقي بركيد دي تيالي رور راقل ديال لغارنياك لقان قدام ربيلا قدام يلتقر كده الواسي كده كده سبعيد الديكيد كده وريزيليانت كده أرضو البلو كده ديال سبعيد المغساق إن التنتين kadruli meru maruli tigid clowl al dadu ang boni o at tigid subject ang meto ba ang babuluntas kadum makarang nakamadangel ngari subra kamal mentor belaul ral abakor tru madangel rakram na memong iklotraol luas egal bulung ngara gelungir ngi ngara ungir abulung lumlungoy ngara ungir abulung ngortmau ay keda the lutul mesen mongil yang masih ada lagi dan guru litial belul, yang mereka litial guru rada longet, mabul abul orang yang mabul abul ada. Aku minta sesuai yang mukti lagi del, doror ni elal sils. Mak mereka sulira, tirgel ngalo ngora arsil tokor ngalom ngayangal, mla osis eklidra taratoi. Yang mereka sulira ada bofi, tirgel mla osis eklidra wasitial ngol rekit. Nisip edel digi de esel ngakam le adar olbira kalulaw siral ngani aklolo mget ikung wak bedlo kodem madarngel milyon ratarak ti adar lin morisen klol karagel mergit kigidar adar PVA ma kamal mentor oreor ya samskata direk muskita bitara aldadu hindi akal quality quantity Yan so adal dikir tiya lungil bulwad, di ako bodo sangarer, di ako bodo miitut. Ako mda siya adu orel alita sils. Ma kumter tirgal el paneliste merenga sulia rubul belaw. Nga ka umral wa siya gidil adu umnanin elang, adi akal toko reger. Atias yukang argid. Ginadun motma ke kau koreo, kau korol, ikatang mese kakatkak lekut baklewal badan bungil bulu. Makum ter mamar rogo mal merenga suliu tial tial guk no sa pamamel. Lugo tiang ay gel toin bildung klotraol, may gel dilu o yadribu a madrobo do angara record magi magutmok em mo del diagal borri de arum teraru bukul belaw amo motmok lo tirak reselu. Komam sular rogo reklay kom surati al mis kamam.